clear tu te chibai le vekule nikum lama home department waya police group D Barber Hnaruak posum nile pathum advertisement ti chu avekto interview hun le mun po siam fel vekto amai ro chu bo zuina omta si lo kha tuna chuan thu tharlam om kan neita department lama tanga chana kan don danin police department hian 4th grade recruitment rules si an la nei lova 4th grade draft recruitment rules si sarkar pompui turin thon me kania sarkar pompui vele group D Barber nala khi chunsom le ani donani ti in chana kan dongani arukin an la to ti thom te kha tama an la lo ni ti kha kan lo khre chiang don nia tin tun din huna hian home department Mizoram police nuai hian Hnaruak no kha lo post sangli zani somru le pariat om meka chungsinga chuan group A ASP DSP additional SP SP kan tiang chi kha post som nga arwaka group B gazette post som ni group B non gazette chu ASI SI inspector of police kan tiang chi kha post thum somriat le pakhat arwaka group C constable unarm kan ti chi te head constable senior constable kan tiang chi kha post sang thum zanga som ni le pariat arwaka tin group D 4th grade Barber kan tiang chi kha post ni somriat le pakwa tuna hian arwak me kani dan tinglai angin no kha turak malak me kania voi khata post sangli chuang lak khachu harsang amai ro chu post te in emo sum om dana zirkhan police mamo dana zirin nalakhi ti chho ani zel donani Mizoram chung Hnaruak te en hole donila tunchuma hian Mizoram State Child Protection Society Women and Child Development waya Hnaruak dil theite kan en hole dona post work zongjong sa thi somnga le pakhat ania na te hi contract basis anni extend zel thei ero anni thung donani pakhat na chuanin superintendent child care institution post pasari arwaka posting na mun hi site wala pahni khozola post pahni na thiala post pahni longtlaya post pakhat ani donani pahni na chuanin superintendent tho child care institution for girls post pahni arwaka posting na mun hi khozola le na thiala te ani donani counselor child care institution a hian post pasari arwaka site wala post pahni khozola pahni na thiala post pahni le longtlaya post pakhat te ni dona counselor child care institution for girls a hian post pahni posting na mun chu khozola le na thiala te ani donani case worker child care institution a hian post pasari arwaka case worker tho child care institution for girls a hian post pahni bok arwaka paramedical staff child care institution a hian post pakwa arwaka posting na mun hi saitwal district ate khozol district ate na thiala te longtlai kolosip lungleya te arwakani paramedical staff child care institution for girls a hian post pathum arwak boka khozola post pakhat na thiala post pakhat mawi district a post pakhat arwakani storekeeper kam accountant child care institution a hian post pakwa arwaka posting na mun hi saitwal post pahni khozola pahni na thiala pathum longtlaya pakhat te ania counselor district child protection unit a post pakhat arwaka mami district a posting ani donani social worker district child protection unit a post pakhat arwaka ser chief posting na mun anianga assistant kam data entry operator juvenile justice board a hian post pakhat arwaka khozol district a post ani donani hlo chungchang en leila superintendent child care institution for girls a khanin sing thum le sang thum le za an hlo dona counselor hian thlakata sing ni sang thum le za somsari a hlo dona case worker hian in thlakata sing ni sang thum za somsari an hlo don ni paramedical staff hi chini oma sing khat sang khat zakwale som paruk ve ven hlo dona ni assistant kam data entry operator juvenile department a khanin sing khat sang khat zakwale som paruk an hlo dona storekeeper kam accountant le counselor district child protection unit te khanin thlakata sing khat sangria zanga somthum le paruk an hlo donani thiam na ngai te hi asei tham dona atam tham dona chuwang chuanin advertisement kan lo en chiang mai don nia advertisement download link chu mi video description a hian ka da kan lo en chiang don nia deal tu kumbi thlia chu kumsom pariat atanga somthum le panga thlengania STSC tan kumnga upper age relaxation kha oma kumsomli thleng tan deal thei ani donani deal dan tur han en leila application form hi women and child development website
WCD Mizoram job portal.in atangin online in form fill up turania form fill up link to hemi video description a tho hian kada a last day chu advertisement ti chu atanga ni somni le pakhat ani donani February somni le paruka advertisement ti chu ani wangin last day chu thale March ni somle pasari thleng ani donani selection process an en leila written exam om don lova personal interview merit list atanga lak tu ani donani form fill up singa hian interview machon tura selected candidate ming chu women and child development website ta tar chu anianga interview na hun le mun te chu website lama tho hian tar chu ani donani